Nakaawag ka man. Anya ka niti trabaho mita. Nalpasan lakay. Awan unay ti maaramay, taawan dasar ken mam dito'y balayda. Kikaya ma, di mo unay ti ag cellphone. Napan ka di tatap mo ag trabaho, ha? Wen, amok daytan. Kas nakunak itay, inaramid ko amin abilin ni ma'am, sakbay nga imawaga. Nasayat mo nga runukas na bakay. Narigat no maikat ka man iti trabaho. Narigat ag sapol, iti nasingput apos ita panawag. Ita mag-uray kas na ti edad mo. Inalada kalat na babaw nenda. Ay, amom ka dilakay. Kanayon nga aga padagiti busko. Anya? Saan laeng anam namin san anang ko. Namin adu adarasun. Makakatawa akpay ano maminsan. Tauray simple abanag. Pagapapanda. Ay na, noan niya ti parikod da. Di mon pakibiyangan. Tinapatag kung saan da kaadang-dangran dita. Ay nawaw. Istorya laeng metken kalakay. Ne, sige lakay, agpakada akon. Ni seri kon samot ti si Mangpag. Inton maminsan tumanag. Bye! Ay, una yan ti tao ita panawen. Di na pa yan makalagip mo. Ay nawaw, itay pa akasta kasi kabikang. Apay ka niya. Talaga saan ang makarik na? Idiretsyong nga minun, ano anya da ita? Tapno amok taramidag. Ay, di na pa yung makalagip. Ay, nawaw. Anya day jay, aya. Napampanugak iti trabaho. Yung kastabay lang mati, pasungan mo. Umuna ako na maturog. Nasapa pa may. Ay, makapaawang ganas ka man. Di ta ka man laangan. Among manang perla. Dak maawatan ti asawa. Si kanto mo nga main, Sir Ricaw. Nalipatam a birthday ni Ma'am Ita. Anya ti pitsa ita aya? February 10, sir. Yan, kayo nagpaisaw. Birthday ni Ma'am mo ita. Ay, nalipata nagpaisaw. Iso, malagayam apasagid itay. Bawan pa'y regalom kankwana, sir. Gumatang pinton bigat manan. Gapu iti kinabisay. Nalipatak pa yan. Akasangay nagayam ita. Rumbang laeng abumawi ka ken ma'am. Tano saan? Talaga adakas kayo manen ken kuana, sir. Regalok para king ka. Bekang bakal. Happy birthday. Saan ko akasapulan dagita a regalo, Rico? Gimata ka kiti paborito mo chocolate. Bakal. Itad mo laangan ka ni Manang Perla. Ay no, nangina na gito'y bakal. Awan, bibiyang ko. Naladaw matlaangan day ta regalo. Anya? Itad mo latan ka ni Manang Perla kunakmanan. Ni bakit mas? Saan ka man nadagulit? Talaga pumudot man ang kiulok no kasta ka laang. Ibatik lang dito lang saan bakit ha? Talaga aparaking katiginatan ko. Chocolate para kan ka Manang Perla. Ay nawaw, naggapuan ti chocolate, mambekang. Regalo ni sir mo kanyak. Apay nga ron nga itid mo kanyak nga ay, ma'am. Isumat lang ang naladawan day ta regalo na. Da kayo kit di mo't, ma'am. Awatom kit din. Ay agyaman aklaunay, ma'am. Panagkunam ka di Manang Perla. Ada ka ti babae ni sir mo? Iti kas jay alangan ni sir, ma'am. Anya? No siyak ti salud-suda, mambekang. Imposible nga dati babae ni sir. Si kakanayon ti mangilablaba iti uniform na. Amakan kit din da makit-kita mga ebidensya, Manang. Siyak? Ay awan mo't, ma'am. Bagaan nakto no da makita mo, ikan ka iti kwartam no da may pakitam nga ebidensya kanyak, Manang. Anya ka di man ti umay mo imarites, Mari Perla. Imayak mare, taikan ka iti chocolate. Kukam to'y maisa. Ay nawaw, nangalaamat iti chocolate, Maray. Birthday gift ni Sir ken Ma'am Dayta. Apay nga rod nga inalam ngay.
Amangan no sa pulon ni Bekang. Ay nawaw, ni Ma'am Bekang amis mo tinangtag kadagita maray. Anya? Una, tanala daw kano ti regalo ni sir. Kasta unay ti unget ni ma'am. Ay na, para dahi jay lang. Ay talaga ajak maawat ang dagiti among kuno maminsan maray. Anya kalakit di matan Mari Perla. Mapan mo mat imarmaritis dagiti among mau. Kud, pudno mo ti bagbagak maray. Gapwa Mari Perla. Iti ayan ni Mari Bete, Mari Teriang, napanak nakiin ni istorya kun kuana. Si kamad lang ti amok ababaunan akasta Mari Perla. Day, anyat kayat mo asawan maray. Si kalaang ti babaunan mahilig makikaaruba. Gagangay na ata nasing pumudamam kun sir. Mayat metlaeng kano no makiis-istorya ak kadagiti kaaruba. No daduma, dagiti metlaeng padak ababaunon ti kais-istorya. Anyabot nga iti topic yaw. Tibus ko Mari Teriang. Amom kadet. Nagpalaba ni Ma'am Bekang iti cycling kanya. Hay, sabali ti ango na mare. Saan lang nga ta? Agraman bedsheet kun ulis da kun sir. At dati sabali anaangot ko. Na, agraman ti kakasta abanan. Mapan mo is-istoryaan iti sabali at aaw maray. Bakit? At daman tinadamag ko. Anya day taan na damag mo rin kulakay. Maipapan ni Manang Perla. Ay nawaw. Apay ni Manang Perla? Nangag ka ni Pare Peter ti pagsarsaritaan ti babaunin ta. Ti babaunin da hindi ta minsan. Anya ti pagsarsaritaan daya? Marmarites da ita Perla ti mapaspasamak dito'y balay bakit. Anya? Da ita ti pudno bakit. Nukas ta nga agapa ta. Istorya na iti sa balay. Agraman mo rin. Bedsheet. Kan ulis ta alablabaan na. Istorya na. Anya? Si kamo gayam Bekang. Agtugaw ka pa'y adaman kayat ko sa ludsodan Manang Tiriyang. Amok nga dati amuyo, tagayim yun ni Manang Perla, babaunan me. Mga no damat imarmarites na kada kayo. Kwa.
Ibagayo ko matipudno, nana. Ay, kinapudno na. Tunggal umay ni Mari Perla dito'y balay, kat ada istoryaan na, bekang. Amin ang mapaspasamak iti unag ti pagtaengan niyaw, umay na istoryaan. Anya? Isu nga mo, may. Ano kasta nga aga pa kayo kanila kay Mau, agraman murang kada bidget kan ulas yaw, umay na istoryaan. Ay, nawaw, ti kasta nga ugali na. Confirm, lakay. Nakasaritam ka di danana Tiryang. Bakit? Wen, agraman ti daduma ka aruba tayo. Anya ti kunada nga Amin ang mapaspasamak dito'y balay, kat mapanis-istorya ang dadya ama ng perla. Ay nawaw. Iso nga updated dagiti ka aruba, lakay. Kasla imposible. Ang maaramid na ti kasta bakit? Kastamot lang ti kunak ididamo. Anya nga ita. Rimor ti dakas nga aramid ti babaunan ta. Chismosa matgayam ti loko. Anya nga ro ti plano bakit? Papanawin tan lakay. Diyak kaya ti babaw na nakasta ti galad na. Agraman murang, ulas kan bedsheet mapanais istoryaan. Unang di awanan ti katulong ta bakit? Uray awanan, no kas dyan matlang nga chismosa. Amin ang mangag na, istoryaan na iti sabali. San gayam ang mapagtalkan day dyan at tao, lakay? Oh, sweldom itaabulan manang perla. Ay nawaw, nasapa pa'y mo't mambekang 21 pa'y laang mo ita. Awata mon, taitamat laang, ikatan kan akas babaunan mi. Mabalin mon ti agimpake. Ha? Nay, apay ngay ma'am. Diyak maguston tikas dyan nga inararamid mo, manang. Awan mo't ti amo kadakas nga naramid ko, ma'am. Sa anak mo't ngagtatakaw. Wan, saan ka nga agtatakaw? Ngam ibabain na kami mat kanisar mo kadagiti ka aruba miya mismo. Ay, pangaasiyo, ma'am. Di na ko maikatun. Awan ti amok apapanag. Pasensya kan. Ngam diyak kasapulan ti chismo sa katulong, manang. Agimpake ka. Ta itulod na kanisar mo ije terminal itamat laang. Ay nawaw, di mo mo't imbagbag ang agawid kagayam ita, perla bakit? Kasanaw kat inikat nakmat DJ abekang. Anya, Kas makita mo't lakay. Inyawid ko amin nagamit ka. Saan ka di pa'y analawag day taken ka, naputlaw na kami ti ulom. Agsalasalodsod lang mo't na tao. Apay api na panaw na kangay. Ay, jak mo iti DJ babae, lakay. Jak maawatan.
Rumwar ka manen, Andrea. Wan, imayak la na nga la iti kwarta pagpuuna. Ay nawaw, pagpuunan ko nang bakit? Wan nga rod, apay aya adagulit ka, Tomas. Ay nawaw, papanam ngamin manen aya. Di ka katagluto ko matanay, maluman. Di ka natagari, tamapanak agiskwela. Ay nawaw. Aglisi ka iti dalan ko, Tomas. Di nakmalmalasan na Ha? Aglisi ka kunak. Tani, ur-urayan da kung dagiti cardmate ko. Si kanton ti agluto iti pangrabyanta. Ay nawaw. Siguradum lang nga adanton na luto inton makaawidak. Iti kasta, daytan to lamanganan ti aramidak. Nawatam. Ha? Nawatam kunak. Kwa? Awan bakit? Awan. Matungpal tibilin mo, boss, amo. Kumusta nga ay nagiti manok mo, Baraok? Ada ka din mabalay na may laban? Andan atata. Adaya amuyaw, pangilabanan tayo. Ada, Baraok. Ado. Ay nawaw, sa dinong tata, kan kaanaw, inton Domingo, aguray ka, Tomas. Masiguradom ka day, train mo't lang iti ustaw na itamanukmaw. Wan tata, sigurado, sure hit day to yan. Kit, very good ang around. Tapno sana masayang ti ipustak, Baraok. Sana masayang tata, 101%. Ay nawaw, talaga ang nakasigurado ka na, Tomas. Ay kat siyempre matatata, awan mintes, sigurado ang mga bakta. Agdubli ti kwartam ko naklangarudan, Tata Pedro. Sige, masapan to nga raw dinton Domingo. Dagasin kanton dito'y balayaw. Ariklado, Tata. Sige, panatam! Ops, sige! Tiram kita! May sabay! Ayos! Ay na, wow! Nagpigsamot nga agpaiso ti manok mong Tomas! Mga baktan sa ngagpaisaw, Tagtagari, Tata! Abangan no masuron na iti kaabay ta apinmus na iti may sa amanok no mangyag na ti ibagbagam. Wala niya! Naidayan! Sinugod naman ang ti kalaban na. Ops! Sige! Yun, may salangan! Sige, tiraam! Yun! Nangabaktan, Tata! Nangabaktan! Ay nawaw, nagadumat ti kwartam lang ay. Nangalaam ngay iti dayta. Nangabak ti manok ko bakit? Napanmiin dayo itay kan Tata Pedro. Nawaw, kat manungay ti inabak yan. Dakil mo't abakit. Nagbingayan min kan Tata Pedro. Sa bali pa itinangabakan na itipustana. Ay nawaw, nan mangtad ka man nga rod. Ato'y bakit ni? Daytoy laang, kurang nagadupay laang de tagam-gam-gamam. Ikang kan tumanen inton maibos. Idulin ko na ito, tapno addan tumat duk-dukutin ta inton may busanta. Nayunam nga rod tapno masukatan mo't dagiti ingat-gatang ko iti mais ken vitamina dagita amano. Ay nawaw, pakuragan pa lang ayatintad ko. Husto mo't tin tapno addan idulin ko. Kwarta tamot lang da ito'y. Idulin ko laang. Kurang nga rod. Nan, nayunam pa'y iti 2,000. Ay nawaw.
agmalmalasaksa. Itayak pa'y ang maababak. Diyak mo lamang abakang. Agpada ta amaray, naibusan ti puna. Ngamjak mo lang mga bakan. Ay, nawaw, talaga akas ta ti sugal. Adda oras ti panangabak, adda met oras ti panakaabak. Ala, iwaras mo nga rodon ti barahana na. Ay, kaagtaya kayo pa'y Taya! Daytoyen ti tayak nana. At to'y matitayak. Ala, iwaras mo ti barahana na biring. Okay. Manang Andrea, agtaya ka kaday. Yahoo! Manang Andrea! Anya ti labas idirabi Rowena. 12:18, Manang. Ha? Ay, nawaw. Pungkit man ang tinumero. Husto kat di ko nakarumar ti 12. No apay mo't atres ipayla ang timparis ko Ay, sayang. Ay, kat agtaya ka manin, Manang. Barang mga bakkan. Nan, kita man tabukatil mo, Rowena. Adto'y Manang. Ribisa remon. Agad na ba si Grabe, Rowena? 12:18, Manong. Agtayakan, tapno mga abak tayo. Agtaya ka mat, lakay. Wan man, Anyang itinumero. kursunada ka, ti 14. Tayak man ti 14:28. Isurat mo iti papel mo. Okay, 14:28. Oh, aday ta, naisurat kun Manong. Manungay ti itayam. 500 pesos. 500 pesos. Okay. Sika ngay Manang Andrea. Dahito'y matinumero, Rowena. 5:24, 13:29, 14:23. Apay nga di mo pinasurutan ti numerok, bakit? Pasurutam tapno mga bakta adwa. Ay, jakmat kursunada ti 28. Sige, pasurutak man ngagpaisaw. Inayon mo pa'y nga rod ti 14:28, Rowena. Tayaak man iti 300 pesos. Ariglado Manang Andrea. Sapay ko mata mga abak tayo inton madamdama. Ay, wala. Pangabakan da kami, tanay. Dakkulan tinay tayamay. Ay, nawaw. Nagdakkel ti pangabak ta iti huweteng lakay. Wan nga ron, bakit? Ano, sa bali at talaga no, agsuswerte ka niya. Nagado ti dumawdawat iti balato. Wan nga ron. Iso nga ipampaminsantan. Ti anya lakay. Ti ag-blowout Ha? No nga min kwarta ti itid ta. Malugi ta mutten Iso nga agparti talangan. Tasata iyayab ka iti kalugaran tayo. Total, adumot ti tarakan ta ababoy. Kaya't mo asawan, agpas kanta? Pakananta dagiti tao, kasjay? Uy, baka. Ay, nawaw, abak mo mutten ate agkapitan no kasta. Ay kauna, nasaysayatan ti kastaan na panunod ko, ngam ti kam amin inday ti kwarta. Pakanon, kan painuman talangan ita, baka. Ay, katsi ka nga rod, alakay. Ay, awan lata. Naabakak manan. Agpada ta amaray, agmalmalasak ita. Madinsakit dito nagpwistuak ita. Ay kalalaingan nyo ngamin ati mangipataray iti barahayaw. Tapno di kay maabak. Di kay tinag at tinag. Agsasaur kan samit na nabireng. Sasauran da kamin samit. Apay ngay asika ang kanayon ti mga baba. Winner da. Ay nawaw. Jak ugalay ti agsaor. Babalasan ko. Talaga siguro nga oras mat at ipanangabak ko ita. Unay kayo laki din aya. No agsasaurak di awan ko man ti mayat ama kay ayam kanyak. Sige nga raw, tuloy tay ayam. Oops. Ay dayta. Maudin day ti ataya. No maabak ak pailaang. No bigat tumanang. Taning, rabi magaya mo. Panagaapunan. Uray siyak, maudin day toy. Sa bagay, uray siyak, makaturturog ak metan.
Kan nabanogan ti ubat ko ang nakatugaw. Nasakit pa yun ti sikat ka. Kayat nan ti mayon nat. Mala, agawa am nga ron na iwaras ti baraha, nana. Matagtakan kami nga agur-uray. Ay, Mawunan. ulit-ulit mo't asok-suksukan. Iwaras mo ki Dane. Umayan. Ay, Kamami ka ni Andrea. Dahito'y palang, ti pustak. Kabayatan asaan mi pa'y analako ka ni Tata Pedro ti baboy kanuang ko. Tsak pa'y naibaga ka ni Andrea, amang ilako ak. Ibagag to, itong adan mabirukan mi ang bayar. Apay nga, 2,000 lang matan tinabatay. Katno 20 mil na ito. Ay. Naglokon na yung Andrea. Naglaingan na ng birok iti nang itulinak. Kung nagmanlangan na daindulin ka. Awan namat gayam. Ta ininot namat ngayon nalala. Ay. Naglokon na yung babae. Payman. Oy, Andrea. Sa dino tinang ipanamit ti kwartang indulin ka iti pandag ti kamata, ha? Ha? Ay, kuhala kay. Di mo ibaga nga insugal mo amin ti 20 mil? Hoy, Tomas, basit lang ti maisugsugal ko. Kumpara iti ipuspustam iti palutanan niya. Adayo adakdakkel ti abak mo ijay. Ay nawaw. Tadapay laganas masumungpat. Idyam nga minon ti makisugsugal. Kanayon kamot lang na maabak. Sayang lang ti kwarta. Ay nawaw. Kuturay si kamot ijamot ti makipalpalot. Imbag kanyak taadda pangalalag iti isugal ka ho. Si ka ngay, takawam mo't ti kwartak. Oho, ipaabak mo lang. Di nasaysaya atin asyak ti mga ipaabak. Ay nawaw, no diyo pala isardang ti panagsugsugal yo iti tersena ni Nana Biring, i-report kayo karag iti pulis. Oh, di i-report mo. Apay ti ko na mabuti nga. I-report mo Tasi kamo lang ti may babaeng, Tomas. Ilako kon di may saanuang kan do ababoy tabakan. Ay nawaw, anuam ti paglakwam kadagi dyan, Tomas. Dakkel agad aday taan no mailakom.
Kat gastusin ta dito balay. Naibusmat nga miyan ng tiornong ta, sugal mo may. Ay nawaw, di mo man ipabasol amin kanyak. Tauray si ka, agsugsugal ka mag. Ala, wanan. Basta ilakok ti kunak anwang kan baboy. Ala, makaamu ka lakay. Basta ikanak to iti mapaglakwam Di mo sulsulwag. Uwan ko na nga ro din. Darnag mo. Ibingayan ka nga ibingayan, baka. Oh, agtaya kayo pa'y kanyak, sakbay nga irugiyo ti agay ayam. Ay, anya, ay, ati, labas ay dirabe, ruina. 1-4 na. Ay, salit kit di dayta awiting. May samot. Jak mga abak dita. Puro pungkit. Ay, kahit saan mo pa'y siguro agasat ama ng Lisa? Agtaya ka itan barang mga bakkan. 23 man, Rowena. Oh, at iti tayak. Sa nga gasot lang. Okay, 23. Aday ta, naisurat kon manang Andrea. Bingo pa'y lang, ti ay ayaman tayo ita. Intun malam taon ti baraha. Ay katun anana. Mabalin latamot. Sige, agbinggo tayo pa'y lang nga rod. Ha? Anya day jay? Ay nawaw, adan samot pulis. Ay, ana. Agarodok kayo nga umunag. Kartangan yaw, aglamang kayaw, tada pulis. Ada ka no pulis. Aglamang tayo. Ay, aglamang tayo na. Kartangan nyo. Ay, tiawanan bain atumas. Pinaypaysunan samot din tinagipulong kadagiti pulis. Anya ti taltalamiti ma'am dita Andrea. Akarkararag ka kaday. Ha? Ay, uwan mare. Ikarkararag ko, asapay ko mata saan da tayo makita. Ay, just kikit de. Sigol, dinaawat mi atex. Ada ka nang susugal ni Petersin na yun na nabing. Ano ka di? Ay, awan mal, sir. Kas makita yo ba? Nalinis mo ti sango ti Tersena. Awan mo makita yung agsugsugal. Tamang ano pinaglamang nyo lang itana na. Ay, nawaw. Ay, Awan, sir. Uray birukin nyo ay da. Awan talaga. Promise. Okay nga ron. Tamang ano rin info lang tinawat ni. No, bilang dadamatawag yung agsusugal nito i-report yung kumadagong suwan. Awan, sir. Sige nga ron na, mapan kami. Ay, so. Sige, sir. Agan-anad kayo. Pimanaw da ka din? Shh! Di ka na tagaray. Urayan tayo ang makaadayuda sa tayo rumwar. Ala, rumwar kayo ditan. Awan dan. Ay, agyaman na kunaklakit din no umunag da itay. Ay, awan nga ro da. Ay, pirmi nervyos ko da kayo. Ay, uray siyak. Asino nga tamat ti awanan bain anang i-text kadagita apulis. Ay na, huwag nga ro da. Mabuwak lang no asino talaga pagsasawa. Hello, Tomas. Apay, sa dino ti ayan mo alubong. Itay ka payla ang ururayan. Di ka mula sumangputang. Hello, Bakay. Tulungan na ko ba pang-aasin? Apay, aya. Sa dino nga mintayan mo. Bakay, na-hold up pa. Hinold up na tinaglakwak itinuwang kan baboy ta. Wan, Bakay. Nagaduda ng harang kanya. Awanin Bakay. Intaray ng tinasurong 80,000 kwartata. Sa dino amanda tinaka-hold up lakay. Ibagam ano sa dino. Tayawag ko kada kapitan. Itikas na. Umay daadagos
Di mo ibaga nga iti ayan ni Imelda. Gusto kayo, nanang. Apay adi mo sardengan day ta babae, kat kanayon na nga ibaga analaad ka. Ay sus, no siya klaang, saan mat unay anapintas day ta nga Imelda kay. Nakaoy-oyaw pay. Agbiro kalangan iti sa balay anak ka. Di mo sayangan ti oras mo iti kasta klase ti babae. Ni Imelda tayo ayatek. Jakmat kayat day ta nga Imelda para ken ka. Umo na iti amay, nakauy-uyaw. Kunamlan asino, mata perfectaw. Ay, agraraman pa'y nudaduma. Agpada kami lang, mat along pakti agong na. Ni nanang may. Kahit pudno mag, numakauyaw day ta babae. Kunamlan asino akapipintasan mag. Ha? Jak kayat ti kastamanugang tumay, pangaasay. Pudno ka di tinadamag ko, Imelda ading ko. Anya maninday ta nadamag mo, manang. Napan ka nun ito, mi iti ayan niyo. Ay nawaw, di mo man dakdakamaten tinaganday ta at tao kanyak, manang. Gwapo mo't nito niya. Bagay kayo, ading ko. Ay, pakpakawan! Kas JT gwapo, kita man ti matana. Nagdakkel, agraman bibig na. Ay no, bangking pa'y tilapayag na, ha? Kas JT gwapo kan ka. Uyawang mat amin ang ading ko. Pudno mat manang. Naglaad ni Tommy, saan ang may bagay iti kinapintas ko. Agraraman ka man. Di ka man agsao iti kasta. Tauray si ka kat saan ka mata perfecto. Napintasak, manang. Napintasak launay para kenkwana. Kat no agpada, ta boneless ti agong na ading ko. Oray lugpak ti agong ko, bagbagay ko. Ni Tommy nga saanin ama-repair ti kasjay apa nag-group-pro pa. Manong aldawon, asaan ang makaisa, Mirna? Nasaktan siguro, iti panagsasao ti gayem ko kenkwana, nana. Kanayon ngamin abagaan ni Imelda iti laad, basang. Ay, day tamat ti jak kayat iti gayem ko, nana. May samat nga agraraman. Oray la masaktan nito, may nga anak kaw kadagiti ibalbalikas na. Saan akas kenkwana ti manugang nga ar-ara paapag para iti anak kaw, Mirna? Di kay madanaga, Nana Olivia. Makasarak to ka, dinito may iti babae amang ipatagkan ko na. Anyat amo tayo ngay. Amang ano na pimpintas pa, ingam tigayam ko, Nana. Kastamot lang ti kararagkaw, basang. Maasyanak una yun ang makakitkita iti kasjay akasasaad na. Pinaay lang aruden ni Imelda. Inuyaw na pay. At dati ibagakken ka man ang Mirna. Anya manan ti ibagam, Imelda ading ko. At dati na amok agwapo iti Facebook. Ha? Gwapo si ka. Kita tiladawan na, Ay, unay kan. Gwapo man, anti sang ka ibagam. Basta ti chat na kanyak. Nag-sweet si ka. Napintasak pa'y ka, no? Kunak tumat kan ka, manang. Nakitam ka din day ta, iti personal. Saan pa'y? Ngam kita ti picture na. Madlaw agwapo, Ibagak to kan kwa na ta umay pumasyar dito lugar tayo. Kaano lang, hindi nagamam mo kayo? Ay na, kas na talaga ni Ayat, manang. Gapot agwapo, in love kan adagos kan kwa na. Ay na, wow! Hello, Philip. Pasensya kan no saan ko asinong batan ti awag mo itay. Adda nga minti naramid ko. Okay lang ang kanyak, Imelda. Mawatak, met. Agyaman ako na, Philip. Ay, gayam. Nakapag-desisyon ka din? Kaano pumasyar ka dito lugar mi? Intun sumalo abulan siguro. Nasaya at mat nga rod no kasta. Tapno maamamuda ka kininanang. Ay na, nagwapo ka talaga, Philip. Uli si kamet, Imelda.
Kaskala Diyosa, napudaw ka ba? Maragsakan aklaunay iti da ita nga imbagam, Philip. I love you. Ha? Andiyan te kunam? Ay kwa. Ay sige, agpakada akon. Ado pa'y tinasken nga aramida. Asino jay lalaki a kinasaritam iti cellphone mo itay si ka Imelda. Ni Philip dayjay, nanang. Asino a Philip? Asino kumapay ngay? Ti agbalin a manugang yu Ay nawaw. Saan ko pa'y nakita iti personal nga manugang matan ti bagbagang? Isunto ti papanan na, nanang. Kaano laang idinaamamok ni Philip. Ngimni, agayatak matan kan kwa na, nanang. Jak amukan ka Imelda. Gapotag gwapaw. Oray saan mo pa'y nakita iti personal? Bagam nga ayatan. Anyati ko na tumi anak ka agtrabaho kay jay bagyat. O nanang, may titrabaho nga guruuray kanyang ijay. Sigurado ka kaday iti dayta desisyon mo, anak ka. Uy, nanang, tapno maliklikak mo lang ni Imelda. Kasta, di mo sayangin ti oras mo kankwana. Nagado a babae dita. Isungurod Si kantumo lang ti nakakaasay no isaw ti maasawam. Un nga rod nanang. Pilyong tay babae ang mga akseptar ka, anak kao. Agtrabaho ka kanumat iti bagyo, Tommy. Pudno ka di? Uwan manang Mirna, mayat tayo guruuray at trabaho kanyang ijay. Ay, congrats no kasta, Tommy. Say-saya atom ti trabaho mi Jaiwan. Thank you, manang. Kita, agbabawin to ni Imelda no kwa. Huh? Awanan ti bibiyang ko kini Imelda, manang. Husto ni nanang. Saan nga iso ti babaya para kanya? Ay, wan, malagip ko. Ada ka chat na ita. Gwapo ka no. Diyak mo Diyak pa'y mat nakita iti personal. May nasayata no, damot tin na amuna, gwapo manang. Hindi pa asang kay baga na gwapo ti kaya na masawa. Ay, parang saan dalok ko. Anya kami nanti umay mo sa ludsudan, Tommy. Kasarita ko mananggal manang. Ta itulod na kay sentro yung bigat. Mala. Agtugaw ka pa'y, ta itimplaan ka iti kapim. Pangururayang matan ka ni tatang. Napanalaang inwayway tinuang na. Diyak matan makitkita ni Tommy, manang Mirna. Ay, talaga di mo makita, tada ni Jabagyo. Ay Namiss mo ka, day. Ay nawaw, sana. Adan ti Philip ko niya. Dayta, mahilig ka iti gwapo. Di mo pa ila nakita iti personal. Agkita kaming agpasyar dito'y lugar tayo. Kaano nga, Rod? No saanan abisi. Kita lang amangan mat no pastime da kalaang da dya lalaki. Imposible ang mapasamak tikas na. Itikas to'y akinapintas ko. Na overconfident ka man ako nading ko. Ay naman ang Mirna. Kasjay aro pati maibagay iti kinapintas ko. Ay nawaw. Kasta ti mindset ti agraraman ading ko.
Siyak daytoy, Philip. Asis, nga ni saan ka mailasin? Sigakit di man. Apaya kasta ti panangkitam kanya, Philip. Ay, kwa, Imelda, ito. Napintasak ka di mo't laang. Uwewin man. Oray sika, gwapo ka mo't. Adayo ka di pa iti balayo. Ay, uwan, naskan nga ag-tricycle ta. Ituloy tanton tagsarita iya balay. Sigurado ang nakaluton ni Nanang iti pangaldawan tayo. Hada madlaw ko iti dayta, Philip, anak ko. Nagado amadmadlaw mo, Nanang. Madlaw ko, asan na komportable dito'y balay. Kasanumit an ay bagam ti kasta, Nanang. Di ka man aging didiam mo, anak ko. Imposible, di mo makita ti makit-kita. Makiistorya kayo ngamin kankwana, Nanang. Mapilpilitan lang sama. Panunod yun lang dayta, Nanang. Amok nga damot panagayat ni Philip kanya. Umay ka din no sa anak nga iayatan. Pasensya ka ni Imelda, ngayon nasakyan nga agawid akon. Ay nawaw, awan pa iti may sangal daw mo diti balay, Philip. Imbawa gamin ti boss ko. Iso ang nasakyan nga agsubliak ta, ano tagul ulat, trabaho ka niya. Di ko nam kanya kat nakalive ka. Pasensya ka na talaga, nganjak maanusan ta kastoy. Adda ka diti parikot. Diletsyon ka ni Imelda. Saan nakasakyan ka ti type O? Ay nawaw, Ay, asis. anya ti ko nam, Philip. Ulitem man. Diyak amo akas tagam ti lang kami ti personal. Dakil ti nagdumaan nyo iti Imelda anam amo kiti Facebook. Ay nawaw, anyat kayat mo asawan. Laada. Saan, met? Saan kami nakasta ti lang am kalagiti ladawan nga insen mo kanyak? Kan kalagiti video call ta. Apay, ti ko nam kadikat gwapo ka. Kita amat at bibig mo. Nalawala unay. Naa, at least, natangos ti agong konya. Sa nakaskan ka nga lugpak. Na, anyat sang sangitam si ka Imelda. Nasakta nakitikas diya pa nagsasaw ni Philip, Nanang. Ita, amo mo, tirik na ti mauyaw. Gaputalugpak ti agong ko. Kas jay matan ti bagana. Kat uray si kamat. Inuyaw mo, ti bibig na. Pudnumat, Nanang. Kasta ti ugalay. Iso adi ka agsangit-sangit dita. Nagsakit tirik Nanang. Nasakit at talaga ti mabagaan alugpak. Gamsaan ko ang mababalaw ni Philip. Ngamen, awan nagdumaan yaw. At para kayo lang nga nauyaw. Nagbalat at matlaang kan ka tinaramid mo kanito umiiday. Nagawid matadagos ni Philip, Imelda ading ko. Tikunam kanya kat 3 days ti bakasyon na dito'y lugar tayo. Hay, awan ti bibiyang ko kankwa naman ang Mirna. Iso apang nga asim, tadi mo dakdakamaten tinagan na kanya. Ay nawaw, adda ka din na pasama kasaan ko nga mo? Nagturad amang ibaga alugpak ti agong ko. Anya? Parikot ko ayan nulugpak ti agong ko. Saan ba't nga issue nulugpak ti agong mo? Ada siguro na ibaga, madi namat na gustuan, iso malas. Ti baga nakit di, talagang ugali na ti aguyaw itipada na at tao. No ugali na ti aguyaw, awan tinagdumaan niyo ang ading ko. Saan ka din nga inuyaw mo mat ni Tommy, di agdat-daton pa'y laang kan ka. Kumusta ka manang Mirna? Long time no see. Pasarabok para kang ka, manang. Ay, thank you 8 abulanan, sipod na o di nagkita ta Tommy ading ko. Uwan nga rod, manang. Ada nakita ka babaya ka dua medical man Nobyam siguro day dyan niya. Uwan, manang. Clara, tinagan na. Nakapimpintas si ka. Nagtangos pa iti agong na. Kastamo lang ti kunan ni nanang, iti nakita na manang.
No inpilit mo siguro ti bagim ka ni Imelda. Amangan no saan mo anam-am mo dahi ta ading ko. Ay, wen. Kung mo tin ni Imelda mana. Ay, aging gaita single lata. Nagbalatagkan kwa na dagiti dakas nga inaramid na. Ada ka no magayam las to deja a Philip. Nauyaw matlaang akas ka ni Imelda. Nakita mo ka, day tinobya ni Tommy, Imelda anak ka. Di yung man ipalagip day ta kanyak nanang. Apay, agbabawi kan? Adayo napimpintas tinobya na, ngam iti si ka anak ka. Natangos pa iti agong na. Ay nawaw, anya kumaita. Makitam day ta? Jay tao nga inuyaw mo iday. Isaw tinagasat ita. Isu ti swerte ti love life na. Wala nanang, siya kun ti malas. Uray ibagak nagbabawi ang saan matan ang maisubli. Uray niya pa'y apa nagbabawi ti marikrik na mita. Saan mon amay subli ti napalabas anak ka. Agbalin laangan nga adalken ka. Tainton maminsan. Saan ko maanangataw ti panagkitam iti bagay. Di mo idadawn ti padam a tao, anak